Muri Madagascar, abasirikare bayobowe na Colonel Michael Randrianrina batangaje ko kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 14 y'ukwa 10 bakuyeho Perezida Andry Rajoelina. Bamukuye ku butegetsi nyuma y'aho inteko ishinga amategeko itoye umwanzuro wo kumweguza. Iki ni ikirwa kinini ku mugabane wa Afrika, kiri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Afrika. Perezida Andry Rajoelina nyuma y'imyaka 7 ayobora Madagascar muri manda ye ya kabiri, ubu inteko yatoye umwanzuro wo kumweguza nyuma y'aho atangaje ko yayisheshe mu rwego rwo gusubiza igihugu ku murongo ndetse no kugira ngo yongerere imbaraga demokrasi muri iki gihugu. Colonel Randrianrina amaze iminsi yifatanya n'abaturage mu myigaragambyo, akaba yatangarije mu ngoro y'ibiro by'umukuru w'igihugu ko we na bagenzi be basheshe sena n'urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga. Uyu musirikari ukorera mu mutwe kabuhariwe witwa Capsat yasobanuye ko muri ibi bihe by'inzibacyuho inama y'abasirikari, abapolisi n'abajandarume ari izabiyobora igihugu, ariko ko n'abasivile bashobora gushyirwa mu bajyanama. Yavuze ko bazashyiraho komite igizwe n'abaofisiye bo mu gisirikari, gendarmerie na police y'igihugu. Birashoboka cyane ko iyi nama izajyamo abajyanama b'abasivile bakuru. Ni komite izakora imirimo ya presidence. Yavuze ko nyuma y'iminsi mike bazashyiraho guverinoma ya gisivile. Urubyiruko mu bihugu bitandukanye bya Afrika ruri mu myivumbagatanyo n'imyigaragambyo ikomeye nyuma y'urwo muri Kenya, uburwo muri Madagascar rwadukiriye Perezida Rajoelina w'imyaka 51 aho rumusaba kwegura nta kindi kubera kunanirwa gukemura ibibazo bikomeye biri mu gihugu. Ibyo bibazo byatangiye ari bitatu: kubura kwa hato na hato kw'amazi n'umuriro ndetse no kutita ku burezi. Ibyatangiye ari imyigaragambyo yoroheje y'urubyiruko rwavutse nyuma y'umwaka 2000 uruzwi nka Gen Z, byaje gufata intera kugera naho igice kimwe cy'igisirikare kiyunze kuri uru rubyiruko. Ntabwo ari imyigaragambyo imaze iminsi kubera ko yatangiye ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 9, ariko yarangiye ifasha igihugu cyane cyane umurwa mukuru Antananarivo. Aba basore n'inkumi batangiye basaba ibintu bitatu, ariko uko iminsi yagiye yiyongera byabaye byinshi, hiyongeraho ubushomeri na ruswa yamunze igihugu ku buryo na Rajoelina byamurenze agasaba umwaka ngo akosore ibintu, ariko urubyiruko rurabyanga. Ibintu byafashe indi ntera ku wa gatatu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa 10, ubwo ishami rya gisirikare rishinzwe abakozi n'ibikoresho rizwi nka Capsat ryifatanyaga n'abigaragambya basaba Rajoelina wahoze ari umu-DJ kuva ku butegetsi ku neza, yabyanga akavaho ku nabi. Uyu mugabo ari kugererwa mu kebo yagereyemo yasimbuye mu 2009 ariwe Marc Ravalomanana, kubera ko nabwo iri shami rya gisirikare ryabigizemo uruhare rukomeye. Byari byatangiye kugaragara mbere ko Rajoelina ubutegetsi burimo kumuca mu myanya y'intoki muri Madagascar, kuko nabari byegera bye bamaze guhunga. Abo ni Christian Taye wahoze ari minisitiri w'intebe ndetse na Maminiaina Ravatomanga, umucuruzi ukomeye w'inshuti ya Perezida Rajoelina. Guverinoma y'ibirwa bya Maurice yavuze ko abangaba bayihungiyemo kuri iki cyumweru. Kugeza kuri uyu wa mbere ibintu byari bikiri umurwijiji muri Madagascar kubera ko icyumweru cyari gishize nta muntu uciryera Perezida Rajoelina. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa kuri uyu wa mbere byiriwe bitangaza ko Rajoelina yahungishijwe n'indege ya gisirikare yatanzwe n'Ubufaransa, bikagirwamo uruhare na Perezida Emmanuel Macron, nubwo Ubufaransa bwatangaje ko butivanga mu bibazo bya politike ya Madagascar. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yavuze ko Rajoelina ashobora kuba yahungiye Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aciye mu birwa bya Maurice, abandi bakavuga ko yaba yarahungiye mu birwa bya Réunion. Ubutegetsi ubu buri mu maboko y'igisirikare kugeza ubu, kubera ko na Perezida Rajoelina yatangaje ko igisirikare kiri mu nzira zo kumuhirika ubwo yashaka kugeza ijambo ku baturage nubwo abenshi batagishaka kumwumva. Byari byatangajwe ko ageze ijambo ku baturage kuri uyu wa mbere ku isaha ya 9 z'umugoroba, ariko siko byagenze kubera ko abantu bategereje baraheba. Ku masaha yatanze harenga 6. Ijambo naryo ntabwo ryatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu, ahubwo ryatambutse ku rubuga rwa Facebook kuri page ya presidence. Rajoelina aho kwegura nk'uko bisabwa yanze kuva ku izima, ashimangira ko ari we perezida wemewe. Ati birimo kuba byateye ubwoba abaturage bahangayikiye hazaza h'igihugu cyacu. Ati nanjye nta na rimwe nigeze nifuza imvururu, cyane cyane imvururu mu gisirikare. Ati twese dufite uruhare mu birimo kubera muri iki gihugu cyacu. Ndabasaba mutuze kandi mushyire imbere urukundo rw'igihugu. Ati hari abari bari kumburira ko bagiye kwinjira bakanyicira mu biro bya perezida. Niyo mpamvu nahamagaye benshi mu bakuru b'ibihugu by'umuryango SADC. Hari abansabye kohereza abasirikare babo hano nk'uko bimeze muri Congo, Ethiopia na Mozambique, atariko nabyanze. Niyo mpamvu bansabye kujya kureba ahantu hatekanye kugira ngo ninde ubuzima bwanjye. Aho hantu hatuje cyangwa hatekanye Perezida Rajoelina aherereye ntabwo yahavuze. Umugaba mukuru w'ingabo mushya General Demosthene Pikulase yijeje abaturage ba Madagascar ko inzego z'umutekano ziri maso kandi ko zirimo gukora ibishoboka byose ngo ituze rusange n'umutekano bisigasirwe.
Akanama k'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kateranye igitaraganya kuri uyu wa mbere ngo gafata ingamba ku bibazo bya politike birimo kubera muri Madagascar. Ikigaragara nuko gukiza Rajoelina urubyiruko n'igisirikare bishobora kudakunda. Mu minsi ishize Loni yavuze ko abantu basaga 20 aribo bamaze kugwa mu myigaragambyo y'urubyiruko muri Madagascar mu gihe abasaga 100 bakomeretse. Ntabwo guverinoma yigeze yemera uwo mubare kubera ko yatangaje ko ushingiye ku bihuha. Uhoza ari umukuru w'igihugu Marc Ravalomanana numwe mu bagiye gushyigikira urubyiruko rurambiwe Rajoelina. Abwira abanyamakuru ko wamusimbuye ku butegetsi ikibazo afite ari uko abwirwa ntiyumve. Ravalomanana yavuze ko ingamba zose Rajoelina yafata zirimo no guhindura ministre w'intebe ntacyo byamara kubera ko abashyiraho bose bamunzwe na ruswa kandi abakoreramo. Nubwo Ravalomanana yanenze mugenzi we Rajoelina, yamaganye igisirikare kuba cyakwinjira muri ibyo bibazo, avuga ko yiteguye gusubira ku butegetsi agasubiza igihugu ku murongo mu gihe abaturage baba bamushaka. Madagascar ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite ubutunzi kamere bwinshi, kigaturwa n'abaturage basaga miliyoni 31. Nubwo kiri mu bihugu bitunze, kiri mu bikennye ku isi, aho nibura 75% by'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene. Muri izo miliyoni 30, abatarenga miliyoni 10 nibo bafite umuriro w'amashanyarazi nk'uko ikigega mpuzamahanga cy'imari kibivuga. Uwo muriro nawo ntuhagije kubera kubona umugabo gasiba undi kubera gucikagurika. Yagiye ku butegetsi bwa mbere mu 2009 nyuma y'imvururu zakuyeho wari president Marc Ravalomanana. Yasimbutse amatora yakurikiyeho yongera kwiyamamaza, atsinda mu yabaye mu 2018. Rajoelina yongeye gutsinda mu 2023 aho yari ahatanye n'abakandida 12. Abagera ku 10 mu bingenzi muri opposition cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza, basaba abaturage kutazitabira amatora bavuga ko harimo akajagari. Ushobora kwibaza byinshi kuri uyu mukuru w'igihugu utarahiriwe n'uku kwezi kwa 10 mu gihe ubwo yajyaga ku butegetsi mu 2009 yafatwaga nk'icyitegererezo cy'urubyiruko muri Afurika, dore ko icyo gihe yari afite imyaka 34 yonyine. Muri Afurika yari imenyereweho abaperezida bakuze cyane. Yavutse ku itariki ya 5 y'ukwa 5 mu 1974, avukira ahitwa Ansirabe rwagati muri Madagascar. Yavukiye mu muryango w'abana 5, se akaba yari umusirikari. Imyaka ye ya mbere yayimaze abana n'umuryango we mu mujyi wa Ansirabe, nyuma baza kwimukira mu murwa mukuru Antananarivo. Mu 2000 nibwo Rajoelina yashatse umugore witwa Miyari Razakandisa, babyarana abana 3. Bivugwa ko ubwo yari akiri ingimbi yari yarihebeye umwuga wo kuvanga imiziki, ibi bizwi nko kuba DJ, akabifatanya no kwamamaza ibikorwa bitandukanye nk'ibitaramo n'ibindi. N'utubari duke two mu murwa mukuru Antananarivo twari dukomeye icyo gihe tutari tumuzi. Ubwo yari afite imyaka 19 yatangije isosiyete yakoraga ibyo kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa. Ni sosiyete yari yarise Show Business. Mu 1999 yashinze indi sosiyete icapa inyandiko n'ibyapa byo kwamamaza. Yakomeje kwagura ubucuruzi kugera ubwo n'umuryango we wamubonagamo hazaza, ukamushinga kuyobora ikigo bari bafite cyitwa Domapub. Iki cyakoraga ibijyanye no kwamamaza ku byapa byo ku mihanda. Umwaka wa 2007 wahiriye Rajoelina mu by'ubucuruzi kubera ko yaguze imwe muri radio zari zigezweho yitwaga Ravinala. Arayivugurura cyane, anayihindurira izina ayita Viva Radio na Viva TV. Muri uwo mwaka kandi Rajoelina yiyamamarije kuba meya w'umujyi wa Antananarivo, aranatsinda rwose. Mu mwaka wa 2008 televiziyo ye Viva TV yatambukije ikiganiro yari yagiranye na Didier Ratsiraka wahoze ayobora Madagascar, maze birakaza cyane ubutegetsi bwa Marc Ravalomanana wari president, binarangira Viva TV ifunzwe. Rajoelina wari meya icyo gihe yatangiye kuyobora imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Ravalomanana. Bamushinjaga kwigwizaho imitungo ya leta no kuyobora igihugu nk'akarima ke. Aba bagabo bombi Ravalomanana na Rajoelina bakomeje kurebana y'ingwe, bifata indi ntera mu kwezi kwa mbere mu 2009 ubwo inzego z'umutekano zarasaga bamwe mu bigaragambyaga bashyigikiye Rajoelina ndetse bamwe barapfa. Byagiye kugera mu kwezi kwa 3 mu 2009 muri Madagascar hari umwuka mubi cyane ku buryo n'igisirikare cyatangiye kubyinjiramo. Muri icyo gihe Rajoelina yasabaga Ravalomanana kwegura, undi akabyanga, ahubwo akavuga ko icyo yemera ari ukuvugurura itegeko nshinga. Igisirikare cyageze aho kibyinjiramo mu buryo bweruye, maze gifata zimwe mu nyubako zikomeye mu gihugu zirimo na banki nkuru. Ku itariki ya 17 y'ukwa 3 Ravalomanana yamanitse amaboko, yemera kuva ku butegetsi, azi ko ubutegetsi buza gusigara mu maboko y'ingabo. Amaze kwegura, abasirikare banze ubutegetsi babushyikiriza Rajoelina wari umaze iminsi abusaba. Umuryango mpuzamahanga wasohoye amatangazo n'ibihano uvuga ko bitumvikana uburyo igisirikare cyambuye ubutegetsi perezida watowe kikabashyikiriza utaratowe. Nubwo ubutegetsi bwari bwageze kwa Rajoelina, inkoramutima za Ravalomanana zari zigifite uburakari,
ndetse nazo zitangira kwigaragambya zamagana akarengane kakorewe umuyobozi wabo. Mu 2010 Rajoelina yateguye amatora ya kamarampaka ku itegeko nshinga, harimo ingingo imanura imyaka isabwa ngo umuntu yemererwe kwiyamamariza kuba perezida. Iryo tegeko kandi ryirinze kugena igihe inzibacyuho izatangirira, ahubwo rivuga ko perezida uriho akomeza kuyobora kugeza igihe hatorewe undi. Bivuze ko iyo ashaka yari kuguma ku butegetsi kugeza igihe abishakiye, kubera ko nta kitegeko ryavugaga ku myaka inzibacyuho izamara. Umunsi amatora ya kamarampaka yabereyeho, igisirikare cyagerageje guhirika Rajoelina, ariko birananirana kubera ko hari ikindi gice cy'abasirikari cyari kimushyigikiye. Byanarangiye itegeko nshinga rishya ritowe ku majwi 78%. Byakomeje gukururukana. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC ujya mu buhuza hagati ya Rajoelina na Ravalomanana yasimbuye. Mu 2013 baje kwemeranya ko hazaba amatora ya perezida, ariko bombi yaba Rajoelina cyangwa Ravalomanana ntihagire uyamamaza. Icyakora Ravalomanana yaje guca inyuma asaba umugore we Lalao Ravalomanana kwiyamamaza. Byongera guteza akavuyo kubera ko na Rajoelina yahise avuga ko yisubiyeho nawe aziyamamaza. Imiryango mpuzamahanga yahise ihagarika inkunga yari yarageneye amatora ya perezida. Bihoshwa nuko komisiyo y'amatora yatesheje agaciro ugusaba kw'abo bagabo bombi hakiyamamaza abandi bakandida. Mu bakandida bari bemerewe kwiyamamaza harimo Eri Martial Rajaonarimampianina, wari inshuti ya Rajoelina. Uyu byarangiye ari nawe utsinze, ajya ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu 2014. Nubwo byatangiye ari byiza, Rajoelina na perezida mushya baje gushwana, ndetse mu mwaka wakurikiyeho 2015 Rajoelina ashyigikira umugambi wari watangijwe n'abadepute batavuga rumwe n'ubutegetsi bashakaga kweguza Rajaonarimampianina. Uwo mwuka mubi warakomeje kugera mu 2018 ubwo Rajoelina yongeraga kwiyamamaza agatsindira gusubira ku butegetsi asimbuye Rajaonarimampianina. Icyakora nubwo yagiye ku butegetsi yizeza abaturage kubakorera byinshi, byabaye ibyaya mareshya mugeni kubera ko bamushinja kumera nk'abamubanjirije, yigwizaho umutungo anakoresha ikimenyane mu gihe benshi mu baturage bicira isazi mu jisho. Biracyarimo urujijo ibigiye gukurikiraho muri Madagascar. Gusa Rajoelina we yamaze gutakaza ubutegetsi. Reka tubitega amaso. Mwakoze kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi.